Dedin gost. Što mu je štos. Obučen kao matros, digne slinavi nos i šeta bos, brže nego mungos. Ko da je Mohameda Alija i Brusa Lija zajedno bacio na patos. Kako je letos na dedinu radost napustio daleki Barbados i došao u Manđelos na Fruškogorski kros, često pravi isti štos, da pokaže pakost svaki čas od psa mopsa otima kost. Kad ide iz kuće, zacvrkuće kao kos, ćaos mućačos, i preko mosta ravnoteži uprkos hoda po ogradi, gricka parče tosta i bogoradi da mu je kod dede svega dosta. I mrsa i posta. Dok jutros nije osa i sasušenog otkosa onako iz čistog štosa pecnula tog gringosa u vrh dignutog nosa koji naraste u kolosa, a pod kapom naježi mu se kosa. Nikakos ne podnosimos haos i odohos narodos, da opetos budemos matros, da tamos mirnos hodamos bos, po palubos i čačkamos nos. Saopšti jutros dedin desperados i da neće ni trčati kroz. Da se izvuče iz sosa, obuče tako gosa Markos belo odelo matrosa i podiže nos da pokaže kako i on ima ponos. Te poput albatrosa odleti iz Manđelosa. Gledao sam to sve sa vrha silosa. Ne zna dalje od nosa, a glumi i tamo velikog bosa. Dok noću po palubi pada slana rosa, on u luci Rodosa nikada nije bez cigarilosa, a ne može ni bez girosa. Ili na žaru lososa s puno ljutog sosa i flaše kalvadosa, jer ima čud alkosa. Stići će taj, kad vam kažem, i do svog rodnog Barbadosa ili nekog drugog ostrvosa gde se uživa u bašti lotosa i dremka pod stablom kokosa. A bre, dosta, dok te slušam pobele mi kosa.